mangkin jagelan turang titiang nyari tayang durung mewastu puput inganan ase sambat ide ni Dewi situ Nuli mangan diku kenyekan punika malih punika angan ide ngawuhin antuk pawecana ane dahating pelapan wiyakti kewentenan nyani di lakaso manut runtuh pawecana nide sapuniki uduh neke ade nemoke tuah sajoi dewa sang laksamana anak ibu Koyadi cingak embot sedeng di pelengane buku jani tegar-tegarang nyendia diwaspadaya tinggalin nyen anak buku mok waluyo kadik ketebak banduine puntul dewa ratu sedih sakitan kadik-kadik kena buku jani ibu laro dan kanti yen dia mune-mune terasa-rasa yang mbok lantas buku jani adi kade rasa kelintang keibukan kelindang nandang sedih sawire sing jado saing buin sing jado ane madan kanti neragun no hidup yen tak kene saja unduk sung rasa kena embok buku jani nyentuh adi sing benado ane nimpalin kade rasa nirguna saja mok no hidup nirguna dadi ado dini di gumine tulen ngawe dolak mana kade rasa mulesing jenyi dayang malih benemok ngarasa yang ane madan manu bagil sawire
ane mule sangkaning sajo arep pangsing dadi sidobuin nimpalin paukudan boke melakang masin mati sawire subuh sing jelakaran ado malihana kengeruang padewekan nemboke buko jani paling melake ane mulo ada ring sejeroning kena hemboke nyentuh adi tuah mati sajo paling melak buko jani regian lampu dua piku liki bakar ien jani saja bukemok nyentuh adi ngulurin nuk sekitan kena hemoke gumanti nelakar mati dadu saja pikulike ane subuh pasti subuh saja kepesti kayang kepikulikang dadi ban padeweka nemoke aku lagi kepertamu Pangyo madani dewo sing lah rasa sumenyo unduk pikolehe totonan ane kepertamo nyenjani tuturang bo Sang Prabu ledang ring hati nah to kene nyenade ade sang laksamana dewo unduk pikoleke ane kepertamo mekadiangan ide sang Prabu ide sang Rama pemekasne pasti yola karang lego sejeroning manah yone sido malih kecundukang ben moket seragu kali takkan buino penar kemoke kading ide sang jumenang agung pasti ke subuangan ide tan malih nakanen rasa ragu sawire hana kebukomok subuh ngukuhan satieng lakin moke sido lantas ketegesang jani piku nah
Nah dadi tua akitu nyenunduk pikuliheane ke pertama adi. Aduh ne jani ane kaping kali tuturang mo kading idewo. Mbok wasangan jangan sedih ane mulu sangkaning kesaratang banbok adi sing buin bok nandang sengsara sing buin nahanang sebet tuh dadi pikuliheane nomor 2 maka wina lasio lampus dari mawiwit sangkaning pikuliheane dadun itu subong awana dadi lasio saja kena mbok ben ngabo perhitungan tuah mati saja utaman mboke jani mbok jani nah tuh kene nyen malu adi sang Laksmana Widewa dadi ado jani piolas moke kaide harepe kadeng ragan Dewa tuah abuku saja liune tuh adi lautang api kaderasana kesing jeketil unduk pengidikan moke arepe kading Dewa aduh jani sangane medug-dugen to adi jalan to nyitin pang merupa pang medadi geni jani kewentenan nyani ane murung jalaran emboke pejaman kiwalu sangetang pesan nyen ban ngendika ngapine totonan adi pangsing nyen wado andus nyen amatru pangsangkaning saja ngarap murub kewentenan deh kapine totonan sawire mawiwit sangkaning api gede neto angon bok jani jalarane gumantine mok lakaran ngemasin mati